Prvo malo smo spavali, drugo, cijeli dan nismo stali, ali doslovno nismo stali. Perem suđe cijeli dan, nisam stala, kičma me bolila, eto jedino to, inače sve u svemu super. Jeste. Da li si ikad prala toliko suđa? U jednom danu nikad. Pa u jednom danu nikad nije pravo. Danas Zorica je kuhala, ja sam prala suđe, a dečki su služili ostalo. A da. Kakva je Zorica kao menadžer? Odlično. Možeš li velikom bratu da budeš malo detaljnije i da opišeš Zoricu? Odlično, poštuje svoje kolege, super je prema nama svima, želi pomoći i sve bez obzira na to što je menadžer i svaka je čast. Ko najviše radi od zaposlenih, a ko najmanje? Svi jednako radimo. Veliki brat ne očekuju od diplomatski odgovor. Nema veze, ali stvarno svi jednako radimo, svi se jednako trudimo. Barem koliko sam ja uspjela vidjeti. Da li nekome nešto teško pada od poslova u hotelu? Ne, dapače. Evo vidim da dečki čak kuhaju, što je nije uobičajeno za dečke. Pomažu nam, neki put i oni operu suđe, prebrišu ga krpom. Znači, stvarno rade poslove koje bi trebali mi žena raditi. Znači, pomažu u svakom smislu te riječi. A što tebi najteže pada? Pa ništa mi teško ne pada, nego sad mi već teško pada nakon cijelog dana to pranje suđa. To mi je onako postalo već naporno. Pa jeste. Da li ste se dogovorili ko će od vas, u slučaju da se neko od gostiju probudi u toku noći, probuditi i uslužiti gosta, to je ko će biti dežuran ove noći? Aleksandar. Ko je to? Ko je Aleksandar? Veliki brat ne misli ko je Aleksandar. Nego da li ste se dogovorili jednoglasno? Pa Aleksandar se sam ponudio. Mi smo se svi složili. Rećeš Aleksandru sljedeće. Da će na meniju, u slučaju da se neko probudi u toku noći, tek tada će veći gostu koji se probudi da na raspolaganju imaju 2 opcije. Dobro. Ili sandvič. Čuješ? Ili barno jaje i više. Možete mi pojasniti šta je to? Sandvič i barano jaje viršle. Čuj sad. Kuvano jaje. Dobro. Kuvano jaje. Služiti na žurci kako se provode gosti. Pa vidite sve i sami Sandvič, kuvana jaje i viršle. Možeš li veliko brate da ispričaš tačno na što misliš? Evo, ovo što je Stefan spominjala se radi, nije vjerovatno dobro da je vjerovatno stala. Ne razumijem čemu komentiranje drugih ljudi koji nisu među nama. Jeste. To mi nije jasno, ali rekla bi ja, ali pošto sam na dužnosti i ne mogu komunicirati s ukućenima, onda Ko je ona već pijana? objasnit ću je drugom prilikom. Možeš li veliko brate da ispričaš detaljnije, to jest šta je to Pa točno? nisam uspjela točno sve čuti muzike. Šta, kako bi ti reagovala, to jest kako su ostali reagovali? Pa vidjela sam našu Tina da se malo porječkala s njom. Pa ja bi vjerojatno drugačije. Rekla bi, ok, ti imaš svoje mišljenje, to je moja prijateljica. Nemoj, molim te, više meni sa mnom komunicirati na taj način i pričati mi takve stvari i to je to. I maknula bi se vjerojatno od nje i to je to. A šta je to Stefani tačno rekao? Pokomentirala njen fizički izgled. Ne znam uopće šta je u ovom trenutku to bitno. Kako ko izgleda. Pa jeste. Gotovo kad se priča o ljudima koji nisu sa nama. Koje je tvoje inače mišljenje o Stefani? Pa nemam još mišljenja.
nisam stigla dovoljno upoznati. Kad budem imala, reći ću. Barbara, svesni si da ukućani, dok su u kući velikog brata, bez obzira na ili zadatak ili ne, morat će brzo da stiču mišljenje jedne drugima. Bez obzira da li će ih posle promeniti. Ali znam, ali pošto radim i ne stignem se družiti sa ostalim ukućanima, Pa ne jest. mogu ni steći nekako mišljenje o njima. Jeste. Ali vi kao zaposleni itekako možete najbolje da vidite sa strane kako se ko od gostiju ponaša. Tačno. Ja. Dobro, ja treba svoje mišljenje. Veliki brat te u potpunosti razumije. Dobro. Kako ti se čine prinove u kući velikog brata? Pa, kako se zove čovjek sam? Antona nisam stigla upoznat šta, sjedili smo u ispovjedonici, progovorila sam s njim doslovno, nisam progovorila ni riječ sa njim, čula sam ono kako komunicira sa tobom, velike brate, a ova djevojka mi se za sad čini okej. Nisam ni s njom ostvarila neku komunikaciju, ali ovako mi djeluje okej. Prvi put. Barbara, Da. da li želela da podeliš sa velikim bratom mišljenje o bilo komu od ukućana, to jest da li ti je iko se po nečemu izdvojio? Podijelila bi mišljenje samo pozitivno o ukućanima koji provode, koji su proveli danas sa mnom dan i sinoć noć. Imam samo riječi hvale za njih, znači sve najbolje, presimpatični ljudi, a ovim ostalima stvarno nemam nikakvo mišljenje još. Kako se tvoja sestra snalazi u kući velikog brata? Pa koliko sam uspjela primijetiti, to je super, slaži se s njima. Vidjela sam danas dok je provodila vrijeme vani na terasi i u kući sa njima da su okej. Zabavljaju se na neki svoj način i to je to. Ne uspijevam baš ni nju vidjeti, tako da ne znam šta bi rekla. Barbara, kakav dan očekuješ sutra za zaposlene u hotelu velikog brata? Mislim da će nam biti puno lakše. Da će nam biti sad kad imamo još pomoć, da će nam biti puno lakše. Dijelit ćemo poslove, svako svoj i to je to. Mislim da ćemo bolje funkcionirati iz dana u dan, sve bolje i bolje. Barbara, također, pored toga što ćeš preneti Aleksandru, koji je meni u slučaju da se neko od gostiju tokom noći probudi, pitat ćete i ukućane ujutru, to jest goste hotela, da li imaju neki veš ili bilo što potrebno za pravilo. Znači sutra ujutro kad se probude. Tako je. Potom ćete to doneti velikom bratu. Barbara, da li želiš nešto još da podeliš sa velikim bratom? Ne, kad budem htjela nešto podijeliti, pozvanit ću na vrijeme. Hvala ti na tome, Barbara. Molim. Samo mi Veliki brat ti reci, želi ugodno večer. hvala, za koga su vreće? Žurka, mini žurka ove večeri se uskoro, to jest ubrzo, privodi kraju. Dobro. Sada možeš napustiti ispovedonicu. Ovi vreće ne trebamo uzimati. Naravno, možeš ih poneti sa sobom. Okej. Pozdrav!